Ahmad leparak setahun namun duduk lah. Ku toman ngidingaki ngaji. Cek pun mulian pondok, pakin kero HP melolo. Saya mak. Ahmad. Ya denak ke lunak kaki nak. Mungkin pak. Berdenak apa pak? Lunak kau terong ngidingaki kaki ngaji nak. Ya leparak setahun nak kaki muntu. Mun liburan pondok pakai kero HP melolo. Saya baca. Kiba. Lona kau terong ngidingaki kaki ngalau tu lebih. Linak. Yelah alhamdulillah. Tempeng lambat sikit mang ketemu tu kakek. Jangan lancar lah pengaji. Ia manter teti orang sebentar kakek nak ya. Manter teti orang saya berguna bagi masyarakat dan berguna bagi negara. Melihat tengah bapak ni cob. Tahu si abinya melolo nak. Lah kesan.